Lieh shait ke surok hakajingwan hap uslap harengkat Phria obajur mynta ke sngi hakanong ba in sakhi ba mynta ke sngi hakapor janmit kumba architeng hado laibeji slap ubajur ba ulawan ban hap mynta ke sngi harengkat bot Phria in yoi ba kani kadai hapo lenti ban poi shwa ban poi hakajingking Damsait ban yoi ya kajing ya suki jongki kali badru kadon kajing blok namar ba kani kasurok kaladap do Phria sudah bat kadon kajing betuj ane kajing skit jong kasurok kumta kikali kimno chu ban penher Nilayo ru ya kaban sakhi bagi babun kikali jong kitoris kibawan nakeleng kijaka kila penyeng harut surok ban shondur Kidon ru kiwei kibalai mi shabar na kakali ban yele kai sngotanat parlok da kabay kawang daw Phria markeliang. Nila ru ya kaban sakhi baki nong nya thuk ane ki banya archaka ki haban nya pikir bha namar jong ka jing skit jong ka surok yo kumno re kumno ki shutu badle si kan pen men saw yaki ni sakhiru ya ka jing kaladur jong ka surok da ka jing hap jong ki sladieng sasiet badru hasilin ther jong ka surok ka blak le lang badu Phria kajing kentu na kaliang kajongi ya baro ki perlok ki bajunya ki kali ki baper ba pinlong pikir hakum kani kapor kenang ba fi kano ka sngotanan bat philawan poisuk shaki jeng kisam khnam kano kajing mensaw bat kumju kajing ja ki baskosi ngila ru ban sakhi ya ki nongwan jungo kai perthai ki blayolat ya ka ban shondur badu Phria hakum kani kapor bat kalong kapor le si ka basngu tenat bat ka bakamen hadu kata-kata nak benta jongki
Lada pi internet yaki video ke jongi perlong. Soba share, like, ba subscribe. Naka benta ba finang yo asyusyo yaki update. Yaki video ke banginang peni. Naka por sekapor. Naka benta jompi.